Hi friends, ni Johnson nk'ibisanzwe. Uyu munsi tugiye kureba uburyo ushobora guhakinga WhatsApp messages ukaba wazeditinga cyangwa se ugahindura igihe waziboneye. Tuvuge wenda nk'umuntu akakohereza message ngo duhurire nk'i Remera akayihereza nka saa saba, wenda avuga ati duhure saa 9. Ukaba wenda udashaka kujyayo se cyangwa se wayibonye utinze, ushobora nko guhindura nk'igihe wayiboneye ukamwereka wenda ko wayibonye nka saa 12 n'urugero za nimugoroba, sibyo? Cyangwa se ukaba wahindura n'ibyo yanditse, tuvuge wenda yanditse duhurire Remera ukandika duhurire Kimironko. So turakenera application yitwa WhatsApp, ikora kuri routed devices gusa kandi ikorana n'ama official WhatsApp zino za green dukura kuri Play Store. So reka turebe chat tugiye kweditinga uko zimeze. Murabona ko yari yanyandikiye hey, mwohereza ifoto, mwandikira hello boss, duhurire Remera mu kanya. So murabona ko ni chat zisanzwe. So tugiye kuzeditinga, duhindure nyine ibirimo, dushyiremo ibyo dushaka. N'isaha dushatse twayihindura. So turakenera nyine application yacu, tugiye gusubira inyuma. Tujye muri application ya WhatsApp. So tugiye kuri chat dushaka kweditinga. Turahera kuri iyi message yo hejuru yanditseho he. Twandikemo ariko amakuru yawe ko wanyambuye. Okay, murabona ko byahindutse ubu no muri WhatsApp byahindutse. Editing ni hello boss. Dushyiremo nta deni nkurimo. Editing ni duhurire Remera mu kanya. Ahantu handitse hours saa 4:19 naho ushobora kubihindura ugashyiramo amasaha ushakiye, ari bwa appearing nkaho ariyo gihe message yakugereyeho. Okay, so murabona ko muri interface yacu muri WhatsApp byahindutse. Tujye muri WhatsApp turebe. So murabona ko naho za message zahindutse, ntago bikiri kwa kundi hey hello boss. Byahindutse kubera byo twashizemo, gusa ntabwo bishobora gukunda ko wakeditinga WhatsApp ukayeditinga muri WhatsApp y'undi muntu. Tuvuge nk'uyu twari turi kuganira nkabyeditinga muri WhatsApp, kubera ko WhatsApp ni end to end encrypted. Thank you guys for watching, hope you enjoyed it. Follow me on Instagram, Johnson Harris Desa Sankand, and subscribe on YouTube, Harris Joe.